Hi guys! Welcome to my vlog! Karon nga adlaw guys, we have a challenge for today. Bible quiz challenge. Then this is our challenge. Wow! Ano challenge guys? Challenge. Kaning lipstick o magkakamali kami or masipyat mi sa among challenge nga Bible quiz, Bible quiz guys. Namalik ka. Bible quiz. Namalik ka. So, naay sa mga pangutana si among prinsesa. Marilo Alvarez. This The judge. ikaw, kung sa'yo pangalan nimo, what is your name? Asriel Ensamento. Guwapo. Guwapo. Ikay guwapo. Char. That's Start in 5, 4, 3, 2, 1. Okay. You kiss ka daw dali sa cheeks, dali po sa sikas, Magdali na, questionan dali ako. sa forehead. Kinakasyonan ako. Kung di ka answer, challenge ang duha, kung di ka answer, Ako uling niyaya. di mo kiss, di sa wala answer. labot lipstick. Wala labot lipstick si Yaya. Jesus parables in Luke chapter 15 deals with the three lost things. The lost coin, the lost son of lost ship. Di mo may ito ang verse ito. Wala. May labot. Wa pa na tawag verse. Correct? Correct. Oh, correct. Correct. Ding 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 ding. Sige. What four things does God ask us to do in order to receive His salvation? Naglibo ko siyang pangutana. Oo, kasabot. Ngayon, tabo ko di ako lugos nagbasa. Di ko ka-answer. Oo, kasabot yung pangutana. Who are the 20 sons of Jacob? 20 ba daw? 12 bro? Ay, who were the 12 sons of Jacob? Alam mo, kasaguaron. Si Ruben, Simeon, Levi, Dan. Si Dan. Ano ba tayo Dan? Si Benjamin, si Neftali, Check. si Asher, Yeah, check. kung na lang ko gupat. 5. Judah, Yeah. kung na lang ko gupat. Ningon akong Levi. Ruben. Oh, may man na. Ningon ako Ruben. Simeon. Boto anak ko sa kuliman. Doon sa mga challenge nga mo kiss ko doon. Tina. Ay, na stop ka mong dula kay nalibang siya ba? Ay, tumatai po siya. Tumatai po yung kaibigan namin na si Alfred. Tagalog sa karon kay nagkalisod na yung iba makaintindi ng Tagalog ba kay di sila kasabot Bisaya maglisod sila kasabot. Sige sila higdong sa tuang lugar pero kita si Tagalog ano hinungdan nila. Dito bata kita sila yung dong dere sila. Bisaya ta. Sila yung dong dere sila yung kabalong di Tagalog. Ay Bisaya. Sige na, let's start. In Okay. 5, 4, 3, 2, 1. The question for Daniel Dumakas. What does the word gospel mean? What does the word gospel mean? Kung sa mga 1 to 20 naman. Apil bitaw ni sa 1 to 20 na question. Kuan. Covenant. Wrong! Ako. Covenant
uy. Wrong lagi. Me. Asa di Agree. answer, Asrel? A letter sent by apostle. Di, manggod. Sing o gospel. Gasti. Asa yung meaning gospel? Asa yung meaning gospel? Uy, wala mo na dara. Good, wala mo sa 2020. Ito din na. Wala. Good news. Ay, guys. Lipstick ang duwa. Lipstick mo doon. Lipstick. Lipstick. Osa. Sada. Nakita ko. Kuya? Wala. Para nakita. Okay. Next question. Si Asrel na po. Akong questionon. What is or no, what are listen Asrel, what are the 4 gospels? Matthew, Mark, Luke, John. Unsa? Matthew, Mark, Luke, John. Perfect. Very good. Ay di pa oy. Siya pa. Ito na strawberry, ne? Siya, yung lipstick na kaya answer man siya. Check naman yung answer. Anong lipstick mo siya? Ay, ako siya, mo lipstick na ha. Asa ni, butang. Di. Ay, og maka-answer siya, malipstick siya nimo. Oh no! May cancer sa kanina, di. Ng lipstickan, minimo. Sige, lipstick kasi. Yeah. Okay, next question for Kuya Daniel. Which of the Old Testament Yun, ito uling. Ako tag-uling. Listen. Okay. Which of the Old Testament books is a collection of hymns and songs? Kuan, Psalms. Oh, very good. Kora. Uy, gagga. Ako ra. Next. Okay, what is for Asrel? For us, ting ding 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 ding. What is an epistle? Epistle? A letter sent by apostle. Ha? A letter sent by apostle. Okay, Daniel, Another one. Duha ka buok, ana. next. What is the longest book of the Bible? Kuan. Longest book in the Bible. Kuan. Psalms 119. Psalms 119. 119 man ka. 119. What is the longest book of the Bible? Mali, Psalms. Psalms bitaw. Naingon mo kag 119. 119 bitaw pida kataas. Chapter na. Ang gani, ang sada Psalms 119. Anong yayang chapter? Book man akong giingon, so Psalms ra ang answer. Ay. Sige na yung question. Pwede ra magudod 119. Dili, lagi chapter na siya. Kinalanggasan nga chapter. Okay, fine. Pero kung book, Hindi, gani. ang nag-mistakes. Katulo na. Okay, question for Asrel. What is the shortest chapter in the Bible? Psalms chapter 117. Okay. Huwag man kayo po, ano yung ganyan? Psalms 117. Sakto lagi na. Ikaw pwede kang kasagot sa question. Yung gis mo. Ulingan siya Longest ba? chapter. Chapter ba? Chapter. Uy, Our shortest ulingan siya. chapter. Hindi na. Ano yung bigas? Sad. Yo, makikita ko What di ko are- gusto daya ang mga Ikaw, tubag. What are the two division of the Bible? What are the two division? Old Testament and New Testament. Oh, correct na. Siyempre, wala din yung videos. Ang laka. Hinahinay lang. Sige lang, pwede raman na siya mataod. Okay, next, Asrel. Kaya lang nag-70. Asrel, Ano which book of the Bible tells about the beginnings of the world? Oh, bright ay, butang yung lipstick ni Daniel. Ano yung bigas? Tulo na. Ala, ano? Magaling kang kupal ka. Okay, Asrel. Puson na? Puson ka? Ano sa ate? Saan na to? Okay, sunod. How many books are in the Old Testament? Ako
Ako pamangod 39. grabe. Sige siya ni Genesis. Ayun ay. Kalimot ko may. Sayop. Sige. Ang katura yun. 39. But. Ura pong lisod. Okay, kinsa man ang first man o first woman? Adam and Eve. Ako, ito naman ito naman. Bro, answer ka ako eh. Diba? Tanan. Masalipdan. Okay, sunod. Ikaw, questionan ka na ko. Sige. Og di ka answer si kay Daniel. Ang ano ho? Who were the first two brothers? Si Kuan. Lupa. Kaayo si... Wala. Roll na ko. Pass. Si Kaay. Kaayo. Si Katong, gipatay mo. Gipatay. Gibaligya niya yung Kaayo. katundanan. Kanaan. Di na mo rin maupot ako. Sige sa day. Di ko matubaan. Kinsa. Ako? Si? Kain ng gabil. Gibitaw mo. Doon na si Kain ng gabi. Itong yung biligya. Uy, pataka raman kasi isaw nagsijiko. Ay, si Isaw na ito si Jacob day. Ikaw. Okay, si Asrel. Question ni Asrel. Asrel, Ah. Ya. who has the longest name in the Bible? What is the longest name in the Bible? Metusila? Oh, very good! Metusela. Wala ko ba? Tuon na ng Metusilas to eh. Another one. Oh. Oh, sige lang. Metusela. Balik na lang kuwari sa kuwano eh. Sabakan na kuya. Ito sa kayo. 1, 2, 3. Kaya rin ni Kuya. Okay. Okay, next. Oh, Di ko cheating. Cheating ko ayo. Question ni Kuya Daniel. Ano sa okay. Who wrote more books of the Bible than any other person? Paul. Magaling kang kupal ka. Nagtuon. Ha? Di Asrel, questionan ako si Asrel og taas. Ang taas siya. Kanang Kuan. mga kadiri. Luoy na kay Dili. Wala nga luoy na. Okay, so what is the name of the tree? San? Tree nga kahoy. When Adam and Eve time. The tree of life of good and evil. Hello? Di kay kabalo mo kuan na. Abo ka na. Kuan man kay kung duha, kung isa, kung tulo na diha. 3 na siya og isa ra wood na. Apil ko. Uy, duha namin gusto. Ay, O, apil sabihin ko. nga sa kahoy. Apil ko ya. Good and evil o reflect. Kamao lagi kayo. Kabato ka po. Ako pa. Ay, kabato. Ari na lang ta sa sayon. Bekin sa man ang nagsuwat sa Psalms. Si Kuan, si King David. Magaling kang kupal ka. Yeah. Yung nai wait. Wala na wait kay. What do you want? Wait. Kanyana mo kanyana. Okay, next si Asrel. Ngita ko og lisod. What man walked with God until God took him to heaven without dying? Katungwa siya namatay. Hindong ra siya diretso sa Ginoo. Elijah? Very good. After ko na si Elijah pero ang diri kay si Enoch. So, kay ba to? Kay po ka po. Kabaw kayo ako pa si Enoch o si Elijah. Okay. Are. Pangurot galing. Next question. Which book of the Bible tells about the beginnings of the church? Acts. Look, answer siya ba? Kuyaw, kamao. Wow! Dito ra siya nagtuon, guys. Dito ra siya koto. Guys, si Asrel, lumita ko Yun na sa glisod. uling kay itong dito.
Saya Raya, pares yung kay Daniel. Ayaw, kay lisod mo ka. Kay bright man ka, Bright bright. man ka, genius man ka ako kay intellectual man Okay, ako. what is the name of the two cities that God Sodom and destroyed? Gomorrah. Oh, bagay ko naman sa question na, naka-answer na siya. Dua ka, one kay dua ka nga answer. Ala, duha ko na wala. Dua? Dua? Usa ra? Usa. Isa. Okay, ikaw akong question nun. Ah. Okay, so, who was Abraham's wife? Si Maria. Ay, si Kwan, si... Kinsay? Isaw daw, Isaw. Si Isaw. Isaak. Si Ako. Akain. Ako. Akay. Ako si Sarah. Maria, kuno ang asawa ni Abraham. Si Sarah. Kain ko no, kain. Kain. Gabot-gabot naman ni siya. Tama isa. Eh, Asra, last na ni Oy niya, Nagtuwa ako mag-Bible mga quiz sagot na mo. Ay, mag-memory verse na mo padaghanay. Okay, so, who were the twin sons of Isaac and Rebecca? Kita. Ha? Kita nga sa twin, kato si... Jacob and Esau. Very good. Napud. Matulog na ko sa Last na. Isa na. Okay. Okay, so, mas daog si Asreli. Ari na to sa memory verse competition sa ta. Memory verse competition. Apel si Atara. Apel si Atara. Apel. Members competition. Okay, padaganay of memory verse ha, padaganay. Okay. Ako una. So good si Ako una. Kuya Daniel. Kwan. 1 John 4:8. God is love. Wow. Ako. Uy, padaghanay naman. What's up? Pun ipa Kuya Daniel. Padaghanay. Kulusas 3:23. Ambot. Gangan man kag memory. Dili wala kwan. Basta kwan sa kwan pa i-direct to the point. Wala ka nagpakalipay og tao kundi kahimot nagpakalip buhata kini alang sa wala ka nagbuhat para sa tao kundi buhata kini para sa Ginoo kundi Hindi ka masya yung version. basta mauna na siya basta dili para sa Ginoo dili para sa tao kundi para sa Ginoo di ba Ikaduha, ikatalo. mo na to Di sa habangyo, memorize di na. pahangyo na gani ka. Pero dapat taganon. Kuan. Taganon. Philippians 4:19 but my God shall supply all my needs according to his riches and glory. Amen. Amen. Sige, tulo pa. And Di, ikaw pat na dapat yan. kaupat na oy gabi hay. Sige, ikapat. Okay, unsa may Di, ikapat? sa may ikaw pat. Ikalima nan mi sunod. Dili, ikapat pa na. Jesus weep. Oo na. Wala ako kabaloon sa verse. Waka ka ba? Tulo ra. Upat oy. Okay. Katong isa. Sige, upat, pangyoon. Dili. Una dyan, una pa ko. Sige, sila sa Si Asrel. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heavens and the ay gay Genesis 1:1 guys. Pagilom sa ba? Matthew chapter 6 verse 33. Panunahan niyo pagpangitang kingalan sa Diyos. Pag ginabuhi ka mo yun siyang kabubuto nagmangabot ang hatag niya kanino. Okay. Kanang Juan chapter 4 verse 14 verse 6. Si Jesus mit ako ang dalang kamaturan nagkang kinabuhi walay makadto sa aman kundi magi kanako. Look. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Proverbs chapter 2 verse 11. Good sense will guide you. Understanding will protect you. Okay. Lima na. Sunod. Kanang Roma 3:23. Nakaslang tanan hinalay sa Dios. Balik mo doon. Boy. Pwede ay. Sige, sunod.
Ika-7. Look. First Samuel verse 2. 1:26. The boy Samuel kept growing. He pleased God and his people. Alo, kasag-o siya, bisag karon ba yun? Gisunod. Ika-7 na to. Diba ko? Matthew chapter 7 verse 12. Do to others whatever you would like them to do to you. Okay. Matthew 4:4 daan. Isaiah chapter 4 verse 13. Nothing is impossible through Christ who gives me strength. Huh? Philippians, magudron, 4:13. Yung ka, Isaiah. Philippians 4:13. Okay, sunod. 8 pa. Stop. Okay, stop. Good. Kanang 9 ang gito. Sige, 9 na lang. Pero 8 pa, oy. 8 pa. 8. Di na kaya ikaw malabaw. 4 pa to ka pa, Daniel. Kanang Genesis 1:2. Uy, wala kay laing verse. Ang Ginoo pagsugod sa human sa God in heaven, nagbuhat og hayop ang Ginoo og dagat. Gibuhat sa Ginoo ang But na po sige ng verse. Storytelling lang ka na. Wala kay verse. Psalms chapter 23 verse 1. Verse 1. Ana, isa ka. Psalms chapter 23 verse 1. The Saman. Lord is my shepherd. I shall not want. 1 Rabia. Bitaw na. Ah. Ikaw na, tara na. Okay, 10 ka Astral nga verse. Tara, pila imong verse, be. Luke chapter 1 verse 37. Di Ako kay Colossus. Matthew. Luke 1:37, huy, sakto na. Colossus Luke 3:25. chapter 1 verse Paghilom. Huy, si Atara, sa Luke, Luke 1:37 lagi. Luke chapter 1 verse 37. With God is nothing possible. Oh, sakto na, Astral. Verse 10 for 8. That is Wa pa abrihay Bible. Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Romans chapter 3 verse 23. Nakasalang tananog nila sa Diyos na. Pilan mo na? John 3 na. 6. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Oo, day no. Oh, sakto Son ron. of Christ that have eternal life. have everlasting life. Everlasting eternal life. Ako na! Astral. Matthew chapter 7 verse 12. Do to others whatever you would like to do to them to do to you. Them to do to you. Ala, 5 yung verse ba? Absan mo Kuya Daniel, be? Ako kay kuan Colossus 3:25. Ang pagbuhat sa daotan. Nanundog sa gipapilit bad kayo. Panay labot, cheating. Cheating. Kuan na lang. Genesis 1:2. Ang saman to. Kuan. Gibuhat sa Ginoo ang hayop ug ang isda ug ang Nabuot mo. langgam ug ang Bataka. mga karanggaman ug kahayopan. Ako na pa ko kanang Isaiah chapter 6 verse 8. Then I Kuan. hear the Lord's voice saying, Who shall I send and who will go for us? Then I said, Here I am. Send me. Okay, last na Last ni. verse. Hoy, ilibin ako Ano ah. siya? Last Sabdo verse. na na. John 6:5. He asked the one asked by Jesus on how to feed the 5,000 people. Unsa ko pagkuan mo to? Tisa mo ka na. Secret. Nana. Iwan mo na ko na. Nanam na po siya He dito. asked the one. Uy, ayaw pala no.
Ayaw, lagi sige panundog og mga papilit sa bumbong. Wa na ilabot. Ano yung lagot di ay? Okay, so, manganta sa tag. Last ending. Bye! Bye-bye. Please subscribe. Ah. Subscribe in our channel. And